čiji je to u knjizi Hrvatska bajoslovlja, koje je napisao Vit Balo, koji nije samo glumac i pjevač, nego neki književnik ili etnograf i antropolog. On je sad pred doktoratom, on je pravi ozbiljni književnik. Ako je on to našao i čuo da su mu ljudi oko Đurđevca pričali, onda znači da je takvih bića bilo i v Podravini i v Đurđevu. Bude rekao gospodin Božo Čović, on je direktor i glavni čovjek koji je odlučio da se u nakladničkoj kući ABM-a upravo štampa i otisne ovakva vrijedna debela knjiga. Zahvaljujem vašoj ravnateljici, školi i svima vama što ste došli na predstavljanje. Radimo različite vrste knjiga, radimo romane, radimo poeziju, radimo sve vrste priručnika, različitih ilustriranih izdanja, a radimo također knjige koje su prije svega nešto posebno. Mi obično nakladnici naše knjige, da se vi lakše snalazite, organiziramo i zovemo biblioteka, pa je to biblioteka roman, biblioteka poezija, biblioteka monografije i tako dalje. Kad se pojavi jedna knjiga koja potpuno udara od svega, onda mi to kažemo da je posebno, specijalno izdanje. To je ovakva jedna knjiga. Pričali smo jedno, pričali smo bake. To su čudna priča koja zapravo žive u narodu, učkoj predaji, a zapravo su tu oko nas, mi do duše ne vidimo. Ali oni paralelno žive svoj život, pa nas znaju zaskočiti, pa nas znaju zatekivati, pa nas znaju razvijati. Pa je nas budete mogli gledati ove slike kaj je Patricio napravio, a budete mogli i čitati ove priče kaj su baš s Podravine. Pa vjerujem da bi svaki od vas našli nekaj kaj ga zanima i bilo bi super kad bi vi pitali svoju baku ili svojega dedu ili ste izabrali za tatu mamu koga već imate kuma za nekakvu takvu priču iz Đurđevca ili za nekakvu takvu priču iz Bilogore ili tu s Goric. Nekad su naši stari vjerovali da se oko njih motaju sa kakve cupernice, da se sa kakvim pozojih ili zmaji tu motaju, da su u šumi nekakve vile ili šumske dekle, da se deni ili vedovnjaki nalaze svud oko nas, a vjerovali su zato jer nisu znali sve ovo kaj mi danas učimo u školu. Bajoslovlje. Od bajke, basne, bajanja imamo te hrvatske riječi i ulazi ovo bajoslovlje. A sloviti o nečemu ili govoriti o nečemu, slova, sami znate škole, zovu se one male črtnje koje prvi razred uči, a koje vi već na veliko čitate u 5., 6., 7., 8. i drugim razredima. Stoga se knjiga zove Sloviti o bajanju ili bajosloviti, dakle bajoslovlja, hrvatske priče o toj staroj predaji koju smo evo sad naslutili i neka ju poznati. Dobili smo svi domaću zadaću od Videka, našega gosta. Koja je to bila domaća zadaća da sad ja vidim da ste vi nas pažljivo slušali? Da pitati dedu i baku, strinu, sve koji su starejši doma, je negda oko vaše, tu po Podravini, išla kakva bela žena. Jeste čuli za belu ženu ovdje? Si vidim čuli za belu ženu. Zapišite sve te stare priče. Zaka je to za nas tak važno? Nekad ljudi nisu znali sebi rastumačiti zaka je to točno curi dešć, zaka je to kiša curi. Nisu si točno znali objasniti zaka je tu i tam padne dođa. Nisu znali objasniti zaka je, recimo, nedavno zapal tako veliki sneg. Da takve stvari stvaraju vedovnjake. Izbilja bili su ljudi koji su hodali po Podravini, po Hrvatskoj, koji su se zvali vedovnjaki, a to je ono, oni vam govore, vedeti znači nekaj znati, nekaj spoznati. Naša mašta i naša bajka i naše hrvatske priče
da su prekrasne i prebogate i da ih sačuvamo za naše unuke i za naše potomke, kako su to naši stari čuvali za nas. Zašto knjiga nosi naziv Hrvatska bajoslovlja kad se u njoj nalaze samo mitovi Drnjanske Podravine? Zato kad je naš kraj Đurđevečke, Drnjanske, Koprivničke Podravine sačuval toliko tih priča da je to čudo jedno. U odnosu na, recimo, cijelu Slavoniju ili u odnosu na Zagorje, mi imamo strašno puno. Ovo prva knjiga od 3 knjige koliko je zamišljeno. Druga knjiga bude obrađivala cijelu kontinentalnu Hrvatsku. Treća knjiga bi trebala od Istre pa do Dubrovnika, cijelo Primorje, Dalmaciju obraditi sa tim dijelom. Odakle dobivate inspiraciju za pisanje knjiga? Pa, inspiracija mi je silna želja da otmem zaboravu tu bogatu hrvatsku tradiciju koja je maštovita. Osjećujete li kome knjige koje pišete? Pa ovu prvu sam posvetili, zahvalili nekim ljudima koji su mi itekako pomogli. Evo tu je jedan gospodin Bože Čović koji je znal prepoznati i htjel se podmetnuti i on je direktor AGM-a i zahvaljujem njemu jer bez njegove velike volje i želje ne bi ova knjiga ugledala svijetlo. Imali puno kaživača, dok ste to radili, kako biste onda posebno istaknuli misli? Bila je jedna Čeča Treza, smo ju zvali, Terezija Sertić. Čeča znači teta, ne? I ona je bila od moje prabake sestra. Ona je prva počela zapisivati to još kao curica u školi. Pa vjerujem. Pa ja vjerujem u anđele, ali vjerujem i u vile i vjerujem da taj čudesni svijet živi tu negdje oko nas. Jedan austrijski šumar, kao što ima puno šuma, ima vrlo dobre šumarske službe, je primijetio da u nekim određenim uvjetima u proljeće, kad se naglo mijenja vrijeme, nad planinskim potocima i nad jezerima, kao da počnu skakat mali planički. Neki malo manji, neki malo veći. Zar oni nisu slični ovim vodenjakima od uvijek? Koja vam je knjiga za lektiru ostala posebno u sjećanju? Pa zbilja priče iz Damile, od Ivane Brlić-Mažuranića. Da, i jako sam volio Žil Verna u svim njegovim knjigama. Koji vas hrvatski pisac posebno inspirira? Dobro, jedan kojega vi malo imate, ja jako rada čitam Miroslava Krležu. Ali sam strašno privržen, recimo, jako volim Antuna Gustava Matoša. I normalno ko glumac obožavam Marina Držića jer je on davno prije Šekspira i još davnije prije Molijera napisao čudesne stranice naših kazališnih predstava, pa i tih mitskih bića koje se dotaknu u pojedinim pričama. Nedostaje vam Podravina? Pa stalno. Ta ljepota koju prenosimo preko slikanja ili preko pisanja ili preko glume ako hoćete. I to je način na koji se čovjek želi na tom zapravo duhovno osjećajnom polju izraziti. A jedan od glavnih motiva za moje htjenje da s drugima podijelim svoje osjećaje, svoje čežnje, svoje snove je i taj da mi pali Podravina. A kako ste vi došli u kontakt s tim ilustratorom Patricijom? Pa prvo je Krešo Dolečić htjeli napraviti za kazalište Rutaka jednu predstavu koja bi govorila o tim mitskim bićima. I ja sam onda napravio jednu priču i predložak o Svarušiću. Njegova žena Ana je napravila, dramatizirala tu priču i ta moja istraživanja. I u roku 2 dana on mi je poslao nacrte za te lutke, ja sam rekao može i poslije sam se s Patricijom dogovorio da oslikavamo i ovu knjigu. Koje vam je najbliže godišnje doba? Petine, dakle evo proljeće. Što vas čini sretnim? Sretnim? Pa puno stvari. Evo, čini me sretnim to, kad sam sad u Đurđevcu s vama,
i jako sam vesel da vas je toliko bilo u dvorani i jako sam vesel da bi današnji dan proveli u društvu dobrih prijatelja. Onda čini me sretnim kad mogu čitati, čini me sretnim kad mogu neke dobro odglumiti, kad neke mogu dobro napisati, kad sam sa svojim čerkicama, kad sam s njime malo zaigrao. Imam puno lepih uspomena iz djetinjstva, a jedna je kad smo se jednu toplu noć deda i ja vraćali s konjem imali smo kobilu, zvala se Lička, i onda smo se vraćali od jednoga šustera Mijaka. Govorite li svojim zavičajnim govorom i tamo gdje znate da vas sugovornici neće razumjeti i trudite li se objasniti riječi koje ne razumiju? Govorim zavičajnim govorom jer kad se želim na posebno način izraziti. I normalno dok se tu sad i ovaj intervju mi je teško davati, zapravo kad mi svi govorimo ovako, sad moramo vežbati na standard, ali tak mora biti. Ali zato je posebno važno da se med sebom čuva i ova naša domaća riječ. To vjerujem da tu u Đurđevcu su mnogi rekli, pa i vaši učitelji. Koja vam je najdraža uloga koju ste odigrali u životu? Dobri vojak Šved. Što bi za kraj poručili našoj školi, našim učiteljima? Čitajte dobre knjige, vredno učite i zabilježite kad čujete nekakvu čudnu ili lijepu priču od vaših najmilijih, dakle mame, tate, dede, bake, i poslije vam itekako bude to koristilo u životu. To se napišete u nekakvi dnevnik ili nekaj, ili dajte zbilja učiteljici pa bi ona dostavila meni, ako najdete nekako tako mitsko biće da vam neko nekaj prepovedio.